clear tu le ngai thatu te in zawa in chi bai le vekule voin hi February ni ni kumsan hi som ni paru tho tani ni ya ton tu ma hian Mary Comin ngai dam dil na in soi fi ana aron nei tak chongjang hi kan bi chiang le don ani kan sia chawang in Mary Com le apasal hlui chuan ka tam wak lo lim tak khan social media lama mi tam tak ngai ven an hloa he hi chan chu Mary Comin India Ram television show kaltanga apasal social na nasatak achak chu awang ani ya apasal chu cheng engzat ma hlo chuk lawangin asoya he hian mi tam tak ril rutina bok ani ten tuna hian in soi fi anna le ngai dam dil na aron ti chuak le ta he hian ngai ven al ho le khop mai ton ruma chuan he mi chungchang hi kan bi chiang don ani Olympic boxing legend MC Mary Com chuan in soi fi na video chu tuna hian aron ti chuak ta social media lama social na nasataka to hnuin video a chuan tumruk lai mai world champion lo ni to hian ngai dam dil na adi chuaka abi takin mitam tak atu soi wanga anril ru lo na telaka ngai dam dil na hi ti chuaka tin atu soi dam tak le a comment te chu thil riat sual pal wang ani thu soya atu soi te chu an hriat thiam lo mai pi alama a huang lo chin thlengin an lak wang niin a soi bok ani Mary Com hian soi dan chuan mi tu ma anril ru tina tur zongin thu soi lo ni na tarlanga ani lo vek poin in chen dar tir tum na emo ngai tu na dik lo put tir atum lo shum shim ni in atar lang ha ani social media pa ka TV show a Mary Com hian a soi tak nia tar lan chu ama mi mal nun chungchang ba ka apasal hlui karung on collar nena anin chen na chungchang lampang thil a soi ni in atar langa mi mal mi tu ma abei lo thu soi bok ani नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहती हूँ। रिसेंट सोशल मीडिया में मेरा स्टेटमेंट को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो गया। मैं ये क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। Mary Com hian atalan dan chuan atir phada tangin anin nei na chu a hlo cham nga lo ni in asoya amaro chu kumi mozat aliam hnuwa ero hil chu akal pa ngai thei talova anin kara anin rin na te chu a che chau tan ta a he hianin kong sang sangin anu pa inkar chu ati cheta ni in asoi ni tin helo po hi football lampang ani lo pon youth culture baka sporting lampang thil rim rim soi selanga anpu na chu Mary Com hian a phabok ani boxer ni masela Mary Com hian football angai na thu asoya tin football khel thin mi te chu aza zia thu le atir phata tanga mi in vong tak an ni thu le ma ni in thunun chin le thok rim tak an ni wangin footballer te chu angai sangin football chu a game ngai san ball tak ani thu atar lang bok football angai san zia endirnan Sunil Chetri le Baijung Butia te ming aron lam chu boka tin athu soina ati nat zong zong te abik takin mi pa te laka ngai dam adil boka athu soi tam takha midang te tina tum le social na lampang zonga soi ani lo thu Mary Com hian atar lang zui bok kan sia chawangin apki adalat soa Mary Com hian apasal hlui chu sumle paya bum anga apua ama sumtho chu mangin nuam sadaka kho sangin apu boka tin chu mai chula ni lovin aphal na la lovin cheng noi som zet mai chu ama bank account na tangin ala chuak nin atar lang boka tin a in le lo baka aro hlu tak tak te cheng vai bel cheng mozat man chu ama mingin athak ni in asoi bok ani ma se kan ngai thak tong khan apasal hlui onlar chuan kong sang sanga ama apu na te hi aphathunga hetianga ama diklo taka pu chan nia asai chu Mary Com hian ngai zong ane wang ni in atar lang vele boka apasal hlui hian pin fiana anei thlap ni in asoi bok ani kumsan hi som pathum khan ama saberatan junior boxer chu angai zong ni in asoya anchung ko pon boina le harsat na sang sang an to ka mase anjing fel le ta a kumsan hi som pasari aron in her chole meu chuan
ngai zong dang anei le ta ni in apasal hlui chuan soya chu pa po chu Mary Kom Boxing Academy ya atho pui ani WhatsApp a anin biak na te po finfi na anei thlap ni in onlar hian soibok onlar chuan finfi na kanei thlapa tunge abiak pa hi a hming ti po kanei veka nima sela tun thleng hian kalangoya ama hian ashana chen adua anua asoile dan chuan onlar hian anupui hlui Mary Kom chu ama a chena ngai zong nei chu adu wang ni in atalang bok tuna hian kanin thenta ngai zong dang ani lo pon pasal dang po nei la masela poiti na kanei lo ni masela ke ma hi minon dem su se min dem don ni chuan afin fi ana thap nei sela paper a ziakin tuna hian khoya nge chena tunge chen poiti po hi fin fi ana kanei thap te in apasal hlui onlar chuan asai chuak ane ole kha kha tuna Mary Komin ngai dam dil na aron soi chu ta kan dalan the chu nia nima sela he ngai dam dil na hi apasal la ka ngai dam dil na nilovin infiam mi telaka ngai dam dil na zo kania kan soi ta kan khan football lampang thil de po social na anei ni nge turania amaro chu aman asoi danin football lam chu angai na tak ania ten footballara angai san te po an ming aron lam chu khial ani kha ngai hian mitam tak anril ru alo ti na to te chu ngai dam dil na tan tuna hian video asiam le ta ni ti kha kan shiat atha ome Mary Kom hian asoi dan chuan April kumsan hi som ni panga khan apasal onlar chu athenti asoya tin tun hai dewa TV ya in soi fiana le an pasal chungchang soi tam tak te khan tam tak chung ama liam na tak le depression rilu ha na sang sang te alo thlen to wanga soi chuak ani tho tar lang bok ane Mary Kom Boxing Academy chon tuna hian umsan hi som ni paruk season 2 January thla hian training an chan chun som le ta malam phuna lotlin na ro pui tak an chan the nan tiang hian an bo sai le ta ne tuna hian Mary Kom hi Indian Olympic Association IOA Athletes Commissioner chairperson ani meka kumsani somni paruka hian tuna an hachel mek hi azofel to do na ane Mary Kom hian tuna hian boxing atanga chol atum thu ala puang lem lova amaro chu tuna hian Olympic competition a ero atel thei to lova achan chu International Boxing Association chuan kumbi thlia chen an siama kumsom li chin ania tuna hian akum zathi kumsom li pathum ani mek ani nima sela tuna hian fitness lampanga ero aril ru ape view thung ni na langa boxing hi acho san hun tur ero media te hne na ala pon zar tur thu asoi thung ani ole kha kha tun haya thil thleng abik takin Mary Komin ngai dam adial na le an soi fi na sang sang te kan tar lan thei chu ani e